Na orero aria rwirigiritwe gatigati ka thirikari na kiama ba Azimio kanisa ni imwe ya iria ciithiritwe ire gatigati ka gutumiria thiri nthigurune ni kenda kwithirwa gukithirwa maandamano jara jethiritwe jagitithwa na mbere gwa kagita atumiria banjini na kinya witikio mwanya mwanya ni bethiritwe bari mustari-ini jwa mbere akwithirwa bagitumiriria thiri na makioneka kinya kuinyiria urumwe. Mwandiki wetu wa Ntito Muthurumiruki ni amurikite untu bubu na njira ya undene mono agitegera UGAMBI buria kanisa ithiritwe igitumiriria kiri ngwataniro iji. Giki ni Gîchunki gia siasa. Nthiguru ya Kenya ithiritwe iri imwe ya nthiguru iria ciikirite muno mantu jegie ndini muno ndene ya Kenya. Mraba baingi ba Kenya bethiritwe bari Kristo ara kanisa na mathebu mwanya ciumirite. Na nontubu nandi kiuria kiria kinene ni muntu jo kanisa kiri thiguru ni juriku ntumiri nene kaite na gaka ntumiri ya thiri kurombera thiguru yetu imbe kugia na ukiri imbe kugia na kwaraniria gukwega kwa witithia nthiguru na mbere ti ucokia nthiguru na nyuma. Turiuga guti mantu jomba kubwa ndene Kenya ka kungi antu bate kwaraniria atongeria bonde itujura kwa kalire na itonire tuyindema tutono thuku buriko lakini muntu akethwa kuna kwina thuku atukuga antu ni baranirie basiasa bathirikari na bao bangi na ba makanisa jo ndema antu baranirie baone ora bomba uturisha nthiguru yetu itegete mbere miankine kairore tutokana twomire atumiria aunje na nyetirwa mauta bangai nibonekene kwa ntuku nyingi bakita miario ya kuwata thirikari mbaru na bangi bakeregana na uge bwayo. Tunaomba kwamba ikiwezekana hali hii ya kusitisha iendelee mpaka tupate suluhu ya matatizo tunayokumbana nayo. Ni mbicha ya ora Afrika ukaretaragwa Afrika metaragwa ekero wenda ukebwa bwanthuguru yonde ita Africa wenda narantu bora naga batiri kuthugwana na mathugwana ita Africa. I think the time has come for us kumba ku demonstrate the difference. Ye manto ya siasa ya thirire ya tigere nandi kuritira antu ngugi na kubanga mibango emega ya kuritira antu na mugongo ngugi. Na nari kiuria kiria kinene na ate athinjiri baba bomba kugwata mbaru ya siasa kanisa-ini ciao baringa siasa cia mpathu na nyumene baumira kwaririo ntububu kiri mwingi. So iromba retu, and I'm speaking that way and na msimamo nontu ndigo nkigo murungu rambeteketie ati murungu okote neutral is not are thero are kwanza no mwambirio mantu ja are na sauro amura ngukurega ati umwera ngukurega end are God is not neutral na ibo kama nokitumia arugatire we yanga ngagwikia mwankine. God is not neutral, is a God of extremes na ibo kama notudro tukimenyera muntu ya mainge kanisa ro atire bahubure any neutral. What do you mean by being neutral? Are to neutral katuko tu gatire it's right the president amona thirikari no bari in opposition. Na nikira tumiri baba mantu jebwe no baiji na nyanja kithuka no baiji ende uge bone buriku. Na serikali nayo ijaribu kupunguza hii maneno, anasema waone vile wanaweza fanya at least wapunguze gharama ya maisha. Mungu awabariki mnapoketi, Mungu awabariki tunapowaombea. Sasa hii tumewaombea muelewane, kwa sababu watoto wachanga hawajui kile kinaendelea. Watu maskini hawataki kusikia hiyo, wanataka kusikia tu maisha imekuwa chini. So kaeni chini muone na mkana wasihi kama askofu na wasihi kama kanisa muelewane. Hiyo ndio ombi letu kama kanisa. Matatizo ambayo tumeona sisi yanahitaji kuchunguliwa na kuangaliwa kwa undani. Ya kwanza ni kwamba kuangalia jinsi tutaweza kutatua jambo la umaskini ambao umekita katika miongo ya watu wengi. Jinsi ya kushirikisha vijana wapate ajira, wapate kuajiriwa na waweze kupata njia ya kujitegemeza kimaisha. Thirikari onera iku ithikiririe kiriro ni mbi gigutuma antu barira kero ni kwinyirika kwa maisha bora maisha maitirie bathikiririe begwe uma kero kwina kwinyirika banokie mwananchi wa kawaida murigo ria kamatite inde inya gutie ntububu niriku iromba rakwa iririri
tutikwenda kuimagine, and this is very important for me ko state bo igwete na mbere kwaraniria Ruto naraniria nantu bonde ende handshake ari no mwanka culture no mwanka to me break twara ko me break miaka 50 kuma na arua ega nenkanwa kuma ke generation imwe gweta ke generation irengi democracy in ikariojo weta ku taka weta ku gochinda ke no weta ku kinya ogo chindwe. That's democracy. Na sauti yaku kinya tukara tukiuga baraba inge bakajukia bagetana mbere jona nithirikare karikire na baba nge nabo batromba kugita bonge sauti yawe kugita ata ekugikana. So itukona kwa tugatire nontu ne atongeria kinya baba opposition thirikari ni ari nabo endete ontone bokonie handshake yerare okirigitira Jubilee na tonorera thithirie nduguru yetu. Kiuria kingi nikiethera ugebo kanisa kiri mugongo mwina umithio. Na kama kanisa tuko tayari tukae chini wote, na hata kama sisi kama kanisa hatuko, wanaweza kaa. Hawa watu wanajuana, wanaelewana, ni watu wamefanya siasa pamoja. So sioni kile rais hawezi akapigia Raila, sioni kwa nini Raila hawezi akapigia rais. Wakae chini na wazungumze. So kama kanisa sisi tuko tayari, wakisikia watakaa huko hata bila sisi kuwa. Obiretu ni tuone kama wamekaa pamoja na twathikania bwega kinya mantu yoja kwirwa into ibitite be mono tukamya gitumi nembi into bitabora na ndi na mathirikari ni kugura kinya irio kenda bieja bitethianto lakini irio bikejera kuya kwina andwa na mantu yangija na gukeja kwithura atongeria no bathingatirie uge bubu ati kwithura kwina thiri nikitumbe thirite bakebera muno uge bwa kanisa. Our message to them is that they soften their hearts. They listen to the voice of the people and also the voice of God this Easter and this Ramadan to actually go to the table, engage in discussions that will bring peace to the country. Nukuona tumete kimbio COVID tuweja kuma ke COVID tuweja kiri tugweta siasa mbaya ichirari urabu ijori irakarakari kuma au imbio ukame butumete mwankande guru yetu eka beg irio akuma au mtu mume au kaugatire tunenkanire stability kenda wana Kenya no bachiumia kumba kurikava kuma kimbio kuma ge COVID kuma kiri mantu ja uchumi buthuku kuma kiri ukame botu nabu antu bakabaka wetu nenkerende guru amani. Wale ambao watauzishwa wawe wajumbe wa kila upande wakipeleka kama ni kupitia parliament, wasiangalie milengo yao, waangalie Kenya, kwa sababu wao wote wawe wako opposition, wao wako kwa serikali, wao wanatuongoza sisi zote ni raia wa Kenya wanaohitaji uongozi mwema. Muthuri Muriuki, Gîchunki gya siasa.